O niguo gwatinda kaunti-ini ikumi na imwe iria gutanyitwo manathi acio ni mekuiga miro yao thi kurumirira gutiruka kwa ihinda riria thirikari cia kaunti irahetwo gukinyaniria uiguano gatagati gacio na thirikari nene na kiama kia manathi wa mwaka wa 2017 iguru rigie uria marihi ma manathi majoherera maririhagwo. O ni ona thengia wa ritana aria minista wa Labour Ukur Yattani kuria arugamiria kiama kia manathi gwitikira kunanira njungwa na umuthi mbere ya kamiti iria ithugunditwo kurora mateta mao undu uria mwandiki munene wa kiama giki Seth Panyako atianiria akiuga ni mwituke ni ihinda. If people are dying in hospitals, if they are going without services, and some of them are your own relatives, your own family members, your own children, I beseech you to put the interests of the people of this country in the core of the discussion that you're going to have. Tumeitwa mazungumzo vile unavyosema kule Nairobi, lakini mazungumzo hayo ni mchezo tu kwa sababu tunajua kwamba mazungumzo yanaendelea kwa serikali za county. Gukiri uguo Panyako ni ugite Mugomo urio kuo kuri county irite ukuru ithigathithetie uiguano ucio gwikinyeria tariki cia manathi ya county icio kugoma. Hacha yetu si kuumiza wananchi wa Kenya. Hacha yetu ni sisi tupewe haki yetu. Na zile kaunti ambazo zimebaki na waambia kufikia mwisho mwezi huu tutakuwa zote zinashiriki mgomo. Round hii hatuchezi na hakuna kurudi. No na kuri uguo migomo ya manathi kaunti-ini cia Nyandarua na Kiambu ninitwo thutha wa thirikari cia kaunti cigwikira kirore ngirimiti ino na gwathana ithingatithio orio manathi ya Nyandarua magitanywo kwambiriria kwamukira marihi mao mweri-ini wetatu. Wira wa nurses nduri mathaa tondu kumukora thaa ciothe riu makeo allowance ni kindu kia bata muno na koguo tutirenda ithuĩ kumahinyiriria turenda kwira andu aitu ake Kiambu ati ni twaiguithaniria matiguthie riu strike ino maretete kwanjiriria Jumatano riu ni ma call off strike yo ni makaja strike yo na ithuĩ ni twaiguithaniria nao ni tukwanjiriria kumariha mweri uyu. Kaunti-ini ya Nyeri mugomo uyu kwambiriria thaa thita cia utuku wa umuthi thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyeri gukorwo etatabanitie marihi macio ona thengia wa kigina kiu kurekererio. Turite twaraniirie na thirikari o kiumia ni twaragia tukoria wa mbeca ici ni twathire kuria bunge ya kaunti na mbeca itu igikirwo ho no gutire undu uri wekwo wa kuonania ati maundu macio ni mekuhinga. Gwagweterwo riu ni kuroria uria mugomo uyu kwigariura kaunti-ini itiganite. Panyako akiuga mahinya ma kunina mugomo atigire andiki anene a kiama giki makaunti-ini na aria uritie kunina mugomo thirikari cia kaunti cietikira guthingatithia uiguano ucio. Hatiri undu thabari ya mugomo ni yambiriria na kuringana na manathi aya thabari ino irithira manengererio kiria kiri kiao. Handu-ini ha Kameme TV njita Kamau wa Mwangi.